Reka mbasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza, mbifurize kugira ibihe byiza aho muri hose, abari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi, namwe dukurikiye muri Belgique, muri mu Bufaransa, muri Denmark, mu Buholandi ndetse namwe mudukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuganire kuri amakuru y'ikaze makuru yacu. Inkuru ibabaje cyane ku muhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yitwa General Muhoozi Kainerugaba. Umuhungu yakoze akazi gakomeye cyane ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Muribuka ko ubwo impande zombi zari zishyamiranye bigatwara imyaka igera hafi muri 4, uyu muhungu yaje gufata icyemezo nk'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda ndetse akaba n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu by'umutekano muri iki gihugu cya Uganda. Aza gufata icyemezo, afata indege we n'abandi bafatanyaga baza ku butaka bw'u Rwanda baganira na Perezida Paul Kagame kugira ngo barebere hamwe icyo bakora kugira ngo umubano w'u Rwanda na Uganda wongere uzahuke. Byinshi cyane kuri inkuru iturutse mu gihugu cya Uganda muri aka kanya, reka nzimigaruke ku buryo burambuye, ariko reka tubanze turebe inshamake y'amakuru agezweho muri aka kanya akomeje kuyavugwa mu Rwanda ndetse no mu karere n'ahandi hirya no hino ku isi. Babwire ko Ministre Nduhungirehe ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ni Ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, akaba yagaragaje ko umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika hagati ECAS wagakwiye gutabariza abanyamurenge ndetse n'abagizweho ingaruka no kubuzwa ubwinyagamburiro n'ingabo z'abarundi. Ibigarutseho kuri 16 kuza 25 ubwo yavugaga ku butumwa bwa ECAS uvuga ko uyu muryango utabariza impunzi z'abanyekongo zikomeje kwiyongera mu Burundi. Perezida wa komisiyo ya ECAS Ezekiel Nibigira yavuze ko hakenewe ubutabazi bwihutirwa haba mu karere n'imiryango mpuzamahanga mu rwego rwo gufasha mu bikorwa by'ubugiraneza ku mibereho y'impunzi z'abanyekongo muri Burundi. Yavuze ko impunzi ziri kwiyongera mu nkambi za Gatumba ndetse na Buganda bahunga imirwano yahuzaga AFC 23 n'ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko muri Uvira. Berekanye ko kuri ubu hari impunzi z'abanyekongo zirenga 2500 ziri mu nkambi ya Gatumba ndetse n'izigera ku 40,000 ziri mu ya Buganda. Ezekiel Nibigira yavuze ko mu ruzinduko yakoze yabonye izo mpunzi zifite ibibazo byo kubura ibyo kurya, aho guhengeka umusaya, amazi yo kunywa, ibikorwa remezo by'isuku, ubuvuzi bw'ibanze n'uburyo bw'ingendo bugoye mu kohereza izo mpunzi mu zindi nkambi. Yakomeje rero avuga ko nihatabaho kugira igikorwa bishobora gutera ingaruka zitandukanye atari ku mpunzi gusa ahubwo no ku mibereho n'umutekano w'aho bakiriwe. Ministre Nduhungirehe w'u Rwanda yahise rero agaragaza ko ECAS ishaka kuba rero mwizerwa yari no gutabariza abanyamurenge bagizweho ingaruka n'ibitero by'i Burundi. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagize ati ECAS yari kuba nibura ikwiye kugirirwa icyizere iyo iza kuba yarakoze impuruza nk'iyo mu mibereho y'abanyamurenge babangamiwe no gufungirwa ibikorwa by'ubutabazi byakozwe n'ingabo z'u Burundi, abakomeretse kubera ibitero by'indege by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa na Ambasaderi Nduhungirehe bifite ishingiro kuko umuryango utigeze wamagana ibitero ingabo za RDC z'u Burundi zagabye ku banyamurenge byanahitanye ubuzima bwa benshi. ECAS itangaje ibi kandi mu gihe bamwe mu bahungiye mu Burundi kubera ibibazo by'umutekano muke watezwaga na Wazalendo FDLR n'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi bahungiye mu bice bitandukanye muri Uvira batangiye gusubira mu byabo mu gihe gito umujyi umaze mu biganza bya AFC 23. Bibutsa ko kuri wa 16 kuza ihoro rya AFC 23 ryemeye kuva muri Uvira mu rwego rwo korohereza inzira y'ibiganiro hagati yayo na leta ya RDC, ariko yasabye ko agomba gushyirwaho ingamba zigamije gucungira abaturage umutekano mu buryo buhamye mbere yuko bava muri uyu mujyi wa Uvira wari umaze iminsi warigaruriwe n'abarwanyi ba M23. Mu yandi makuru reka mbabwire ko uwitwa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaciye amarenga ko Ukraine idashobora gusubirana ubutaka bwayo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agaragaje ko Ukraine idakwiriye kugorana yanga guheba ubutaka bwayo kuko n'uyu munsi ntabwo ifite. Mu kwezi gushize ubutegetsi bwa Bwana Trump bwashyize imbere umushinga w'amahoro ugamije kurangiza intambara muri Ukraine. Ibyo byifuzo byahinduwe inshuro nyinshi cyane kuva icyo gihe, bigamije ko Kiev yereka imigambi yo kwinjira muri NATO ndetse ikemera guhara uduce twa Crimea n'uturere twa Donbass muri Luhansk ndetse na Donetsk twose twinjiye mu Burusiya nyuma y'amatora. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuwa mbere, Bwana Trump yabajijwe impamvu Ukraine yakwemera gutanga ubutaka bwayo. Trump yagize ati reka mbabwize ukuri, bamaze gutakaza ubwo butaka, murabizi ubutaka barabutakaje, ariko kubijyanye no kwiyeza umutekano
kwizeza umutekano, turimo gukora ku byemezo by'umutekano kugira ngo intambara itazongera gutangira. Bwana Trump yavuze ko aherutse kugirana ibiganiro byihariye na Putin kandi akemeza ko Uburusiya bufite ububashake bwo kurangiza intambara. Nyuma y'inama yabereye i Berlin mu Budage ku wa mbere hagati y'abahagarariye Bwana Trump, Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner n'itsinda rya Ukraine, Trump yavuze ko yagiranye ikiganiro kirekire kandi cyiza cyane n'abayobozi b'Uburayi na NATO ndetse na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kwihuta kugira ngo tujye ku nkuru yacu turuka mu gihugu cya Uganda, reka mbanze nce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwira inkuru y'akababaro cyane ko wari kare abarwanyi batandatu ba FDLR barwanyi batandatu muri Walikare mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko bapfiriye mu mirwano yayihanganishije na Wazalendo. Abarwanyi bagera kuri batandatu b'umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda wa FDLR bapfiriye mu mirwano yawuhanganishije n'ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabereye muri teritwari ya Walikare. Imbarutso y'imirwano ni igitero abarwanyi ba FDLR bayobowe n'uwise General Mudayongwa bagabye ku baturage bo mu gace ka Tuanane mu gitondo cyo ku itariki 15 Ukuboza 2025 bagatwika umudugudu wose. FDLR yagabye iki gitero nyuma yaho isabye aba baturage kuva mu mudugudu batuyemo kugira ngo yakorere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kuko ngo General Mudayongwa yahaguze ariko bakabyanga. Nyuma yaho rero abaturage batwikiwe inzu babiri bagapfa abandi bagahungira mu midugudu yegereye Tuanane. Abarwanyi umutwe wa Maimai Kifuafua uba muri Wazalendo bagiye guhangana na FDLR. Abayobozi muri groupement ya Walo wa Rwanda iherereyemo aka gace kabereyemo imirwano batangaje ko umubare w'abapfuye wabo wageze ku 10. Muri bo harimo abasivili babiri, abarwanyi babiri ba Maimai na batandatu ba FDLR. Abarwanyi ba FDLR bagiye guteza umutekano muke muri Tuanane bashinze ibirindiro mu gace ka Mishipo muri groupement ya Walo wa Rwanda yo kuva muri teritwari ya Masisi mu mezi 2 ashize. Maimai Kifuafua yemeza ko nyuma y'imirwano ariyo iri kugenzura agace ka Tuanane imisozi ihakikije, gusa abaturage baracyafite ubwoba ko imirwano ishobora kugenda kure. Ikaze rero kuri amakuru yacu mu buryo burambuye duhera mu gihugu cya Uganda kuri General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Amakuru aturuka muri iki gihugu cya Uganda ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Aravuga yuko uyu muhungu witwa General Muhoozi Kainerugaba yagize gutya aburira abashaka guteza akavuyo mu matora y'igihugu cya Uganda. Mu burakari bwinshi cyane witwa General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda akaba yasabye abaturage kwitabira amatora ya perezida azaba muri 2026. Ntabwo yigeze agaragaza uruhande yifuza ko batoraho cyane ko ari umusirikare, ariko icyo yavuze ati ndibutsa ko nyuma yo gutora mugomba guhita musubira mu ngo zanyu mukirinda guteza akavuyo ku biro by'itora. Ibi rero akari yabivugiye mu muhango wo kwambika amapeti abasirikare bazamuye mu ntera wabaye ku itariki ya 14 Ukuboza 2025. General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yashimangiye ko abaturage bagomba kwitabira amatora ariko nyuma yo gutora bakirinda guhangana cyangwa se kuguma ku biro by'itora. Yatanze icyizere ko ibikorwa byo kugenzura amatora bizajya bikorwa mu buryo bwizewe haba ku bakozi b'itora, abanyamakuru ndetse n'indorerezi. Ati abazagerageza guteza ibibazo nk'uko numvise bamwe babyigamba, ati ikibazo cyabo kizitabwaho cyane mu buryo bukomeye twifashishije ibikoresho byose dufite kandi mu buryo bwubahirije amategeko. Ati muri iki gihe cy'amatora turasaba abanyapolitiki bose kubaha amabwiriza ya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora y'igihugu cya Uganda ndetse no gukorana neza n'inzego z'umutekano ku bw'ituze rya buri wese. Yakomeje avuga ko turasaba abaturage gutora mu mahoro bagasubira mu ngo aho kuguma ku biro by'itora. General Muhoozi Kainerugaba akaba yashimiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda akaba na se umubyara ku buyobozi bwe buhamye. Avuga ko byagize uruhare mu kuba UPDF igisirikare cya Uganda abereye umugaba mukuru w'ingabo ndetse Museveni akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cya Uganda, ari ingabo zifite imyitwarire myiza ndetse zifite n'uruhare runini cyane mu kurinda amahoro mu gihugu ndetse no mu karere. Avuze ibi nyuma y'aho hashize iminsi izi ngabo z'igihugu cya Uganda zishinjwa gukoresha imbaraga z'umurengera muri ibikorwa byo kwiyamamaza muri amatora y'igihugu cya Uganda, aho badatinya no kurasa mu kivunge cy'abantu hakaba n'abahatakariza ubuzima. No kuvuga ngo muribuka ko hari n'igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yashatse kugifatira ibihano bamwe mu basirikare bakuru b'igihugu cya Uganda bitewe n'uko mu bihe by'amatora cyane cyane Perezida Museveni bagahanganyemo na Nup cyangwa se Robert Kyagulanyi umenyekanye nka Bobi Wine nk'umuhanzi ndetse n'uwitwa Dr Kiza Besigye ubu ngubu ufunzwe. Muri ayo matora hakunda kuba imvururu zidasanzwe, hanyuma bikavuga ko ingabo z'igihugu cya Uganda zakoreshaga imbaraga z'umurengera mu gutatanya ababigaragambyaga. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zikababiheraho zivuga ko zikwiye gufatira ibihano bikomeye cyane aba basirikare bo mu gihugu cya Uganda. Tukiri muri iki gihugu cya Uganda, ikababwire ko uwitwa Museveni umuyobozi w'ishyaka rya NRM cyangwa se National Resistance Movement, ni ishyaka riri ku butegetsi muri iki gihugu cya Uganda, yitwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yavuze igituma ahora yambaye ingofero. Uyu Perezida Museveni yatangaje ko umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba ariwe wamugiriye inama yo kujya yambara ingofero ngo imirasire y'izuba itazamutera kanseri. Ati biragoye kubona Perezida Yoweri Kaguta Museveni atambaye ingofero haba ku manywa cyangwa se nijoro, ndetse n'ahasakaye kenshi aba yambaye iyi ngofero. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasobanuye ko yatangiye kwambara ingofero yirinda kuzarwara kanseri y'uruhu. Ati ni General Muhoozi Kainerugaba wambwiye ngo nambare ingofero, ntabwo nari mbizi, niwe rero wambwiye ngo ubwo ufite uruhara ugomba kujya wambara ingofero kuko science ivuga ko ubwo udafite umusatsi imirasire y'izuba izagutera kanseri. Imirasire y'izuba cyangwa se ultraviolet mu rurimi rw'igifaransa itera kanseri z'uruhu zo mu bwoko butandukanye, cyane cyane ku bantu bahora ku zuba ryinshi cyane kandi igihe kirekire. Uyu muhungu rero witwa General Muhoozi Kainerugaba twaze tunagaruka mu kanya gato gashize, niwe wagiriye inama se umubyara yo kujya yambara ingofero kugira ngo yirinde indwara ya kanseri. Tukiri mu gihugu cya Uganda, babwire ko UPDF n'igisirikare cya Uganda yemeye ko yafashe umupadiri umaze iminsi aburiwe irengero. Uyu mupadiri wa Kiliziya Gatolika wari waburiwe irengero mu byumweru hafi 2 bishize, igisirikare cya Uganda UPDF cyemeje ko cyamutaye muri yombi kimushinja kugira uruhare mu bikorwa by'urugomo byo guhirika ubutegetsi. Igisirikare cya Uganda mu itangazo ryacyo cyavuze ko Padiri Desdet Sekabira yataye muri yombi kandi ko afunzwe bikurikije amategeko ndetse ko azaregwa mu rukiko. Diocese Gatolika mu mujyi wa Masaka mbere yavuze ko Padiri Sekabira yashimuswe n'abagabo bambaye imyenda y'ingabo za Uganda. Kwa gatandatu ushize Diocese ya Masaka yari yatabarije Padiri Sekabira, gusa Kiliziya ntacyo iratangaza kuri ibyo birego Padiri ashinjwa n'igisirikare muri iki gihugu cya Uganda. Bindure rero ingingo tuve muri iki gihugu cya Uganda, turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Andi makuru akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko abanyakanada bashaka ko minisitiri w'intebe wabo akoresha ururimi rw'icyongereza cy'abongereza. Impuguke mu ndimi muri Canada zasabye minisitiri w'intebe witwa Mark Carney kureka gukoresha icyongereza cy'abongereza mu nyandiko za leta, ahubwo agaharanira gukoresha icyongereza gikoreshwa muri Canada. Icyongereza cya Canada kimaze imyaka myinshi cyane aricyo gikoreshwa mu itumanaho rya leta, gusa inzobere mu ndimi n'abatunganya inyandiko bavuga ko babonye amagambo y'icyongereza cy'abongereza nka globalization na catalyze mu nyandiko z'ubutegetsi bwa Carney zirimo ingengo y'imari. Mu ibaruwa ifunguye bandikiye minisitiri w'intebe bamusabye gukomeza gukoresha icyongereza cya Canada, bavuga ko hari ikibazo kijyanye n'amateka y'igihugu, umwirondoro wacyo n'ishema ry'abanyakanada. Basobanuye ko icyongereza cya Canada gifite umwihariko kuko cyakomotse ku cyongereza cya Amerika n'icyabongereza bitewe n'amateka n'aho igihugu giherereye. Baragaragaje ko kirimo amagambo yihariye azwi nka Canadianisme adakoreshwa ahandi, nk'ijambo toque risobanura ingofero yambarwa mu gihe cy'imbeho, cyangwa se washroom rikoreshwa aho abanyamerika bavuga bathroom naho abongereza rero bakavuga room. Itandukaniro rinini cyane hagati y'icyongereza cya Canada ndetse n'icyabongereza rigaragara mu ikoreshwa ry'inyuguti za Z ndetse na S mu magambo nka analyze. Gusa icyongereza cya Canada kigumana imiterere imwe n'icyabongereza mu bindi, nko gukoresha u ijambo color, aho rero gukoresha color nk'uko bikorwa muri Amerika. Hari andi magambo y'icyongereza cy'abongereza adakoreshwa na gato muri Canada, nko gukoresha tile aho kuvuga tile, no kuvuga ipine. Muri iyo baruwa yo ku itariki ya 10 Ukuboza yagejejwe kuri BBC News,
aho abahanga mu ndimi bagaragaje ko icyongereza cya Canada kizwi kandi gikoreshwa henshi, bagasobanura ko iyo leta itangiye gukoresha ubundi buryo bw'imyandikire bishobora guteza urujijo ku bijyanye n'uko icyongereza cya Canada cyandikwa. Banavuze ko gukoresha icyongereza cya Canada ari inzira yoroshye yo gufata icyemezo cyo kwigenga ndetse no kwihagararaho. Iyo baruwa yoherejwe n'ishyirahamwe rya Editors Canada rihuza abakosora inyandiko, isinywaho n'abarimu 4 b'indimi muri za kaminuza zitandukanye zo muri Canada ndetse n'umwanditsi mukuru w'inkoranyamagambo y'icyongereza cya Canada. Caitlin Literature ni perezida wa Editors Canada, yavuze ko byibura hari inshuro ebyiri byagaragaye ko ibiro bya minisitiri w'intebe byakoresheje icyongereza cy'abongereza. Iya mbere ni mu ngengo y'imari yasohotse mu Gushyingo mu kwezi kwa 11, iya kabiri ikaba ari itangazo ryasohotse mu Kwakira mu kwezi kwa 10 nyuma y'urugendo rw'akazi Carney yagiriye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahuriye na perezida Donald Trump nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira mu bihe bitandukanye. Tugaruka turebera hamwe icyo uwitwa Captain Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, yatangaje kuri perezida Evariste Ndayishimiye. Yagize ati mu by'ukuri ati perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yatangaje ko azabaza mugenzi we uyobora Burundi Evariste Ndayishimiye impamvu igihugu cye cyahagaritswe mu muryango wa Afurika Yunze Ubumwe African Union. Tariki ya 31 Mutarama 2022 African Union ihagaritse Burkina Faso mu bikorwa byayo byose. Nyuma y'icyumweru Captain Traoré akuye Roch Marc Christian Kabore ku butegetsi, uyu muryango wasobanuye ko Burkina Faso izongera kwitabira ibikorwa byawo mu gihe izaba yasubijeho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Tariki ya 17 Nyakanga 2025 African Union yagize Ndayishimiye intumwa yihariye yayo mu karere ka Sahel kugira ngo afashe ibihugu byaho gukemura ibibazo by'umutekano n'ibya politiki binyuze mu nzira ya diplomasi. Bwana Ndayishimiye yasabwe kuganira n'abayobozi bo muri Burkina Faso, Mali na Niger, imiryango yo mu karere, societe civile n'abandi bafatanyabikorwa hagamijwe gushaka amahoro n'umutekano birambye. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Captain Ibrahim Traoré yatangaje ko kugeza ubu atarumva impamvu African Union ihagaritse Burkina Faso kandi ko atazi niba igihugu cye kikibarizwa muri uyu muryango kuko ntacyo abayobozi bawo bashaka kumubwira. Captain Ibrahim Traoré yasobanuye ko mu cyumweru gishize Ndayishimiye ari kujya muri Burkina Faso kugira ngo baganire ku kibazo kiri hagati y'impande zombi, ariko ko bitakunze bitewe n'uko gahunda zabaye nyinshi. Ati nyuma hashyizweho umuhuza wa perezida w'Umurundi wagombaga kuza mu cyumweru gishize, ariko ngira ngo twagize ikibazo cya gahunda nyinshi cyane, turamutegereje dushaka kumva impamvu bitwara kuriya. Yabajijwe niba Burkina Faso iteganya gufata icyemezo cyo kuva muri African Union nk'uko yabigenje ku muryango w'akarere ka Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO, ubwo iyo Niger ndetse na Mali byaremaga umuryango wo gutabarana AES, asubiza ko bizaterwa n'igisubizo Ndayishimiye azamuha. Ati kubera ko nitwafata icyemezo tutabanje ati kumenya impamvu yabo, ati kubera iki baduheje, kubera iki batwitwaraho kuriya, tumenye impamvu yabo tukavamo, twasobanura abaturage bacu tuti ibi nibyo bavuze, ngizi impamvu twafashe icyemezo cyo kuvamo. Niko byagenze kuri CEDEAO. Muri Nyakanga 2024 leta y'inzibacyuho ya Burkina Faso yemereye Captain Ibrahim Traoré gukomeza kuyobora iki gihugu kugeza muri 2029. Icyemezo kitashimishije African Union gica amarenga ko nyuma y'uwo mwaka aribwo hazava amatora muri iki gihugu cya Burkina Faso. Hanyuma tugarutse ku makuru avugwa kwerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda ndetse kwerekeye n'ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Reka mbabwire ko mu Rwanda umusaruro mbumbe w'igihugu cy'u Rwanda wageze kuri miliyari 500 ndetse na miliyoni 525 z'amafaranga y'u Rwanda. Umusaruro mbumbe w'u Rwanda rero wageze kuri miliyari 500 na miliyoni 525 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihembwe cya gatatu cya 2025, bigaragaza izamuka rya 11.18 ugereranyije n'igihe nk'iki umwaka ushize. Urwego rw'inganda ruri muzazamutse cyane, umusaruro warwo wiyongereyeho 17%. Imibare yatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare igaragaza ko umusaruro mbumbe mu gihembwe cya gatatu uyu mwaka ugereranyije n'umwaka ushize wavuye kuri miliyari 4,000 ndetse na miliyoni 659 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihembwe nk'iki umwaka ushize wa 2024 agera kuri miliyari 5,000 na miliyoni 525 z'amafaranga y'u Rwanda. Serivisi zagize uruhare runini cyane mu izamuka ry'umusaruro mbumbe kuko zifite 57%, ubuhinzi ni 15%, mu gihe inganda zifite 22%. Mu gihembwe cya gatatu muri rusange umusaruro mbumbe wazamutse kuri 11.8%, mu gihe mu gihembwe cya kabiri wazamutse kuri 7.8%, naho kuri 6.5% mu gihembwe cya mbere.
ubuhinzi muri iki gihembwe bwihariye 10%, inganda ziharira 17%, mu gihe serivisi muri iki gihembwe zihariye 10%. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'Ibarurishamibare Ivan Murenzi yagize ati ubuhinzi ahanini tubona ko hari uruhare rw'ubuhinzi rw'ibihingwa byoherezwa mu mahanga byagize ubwiyongere bwa 35%, naho ibihingwa ngandurarugo byagize ukwiyongera kwa 4%. Umusaruro w'ikawa wazamutseho 32%, na ikawa izamukaho 100%. Minisitiri w'Imari n'Imigambi Yusufu Murangwa yatangaje ko iri zamuka rya 11.8% ari ryiza kuko riri mu mbago ziyemejwe muri gahunda ya NST2, aho ubukungu buzajya uzamuka nibura ku kigero cy'9%. Yavuze ko imibare igaragaza ko kuva uyu mwaka watangira tukiri mu kigero cy'ibyo twari teganyije uyu mwaka. Inganda zazamutse 10% bitewe ahanini n'izikora ibikoresho by'ubwubatsi zifite umusaruro wazamutseho 20%, nk'uko byagiye bigaruka rero ku munsi w'ejo ubwo iki kigo cyashyiraga ahagaragara imibare. Hanyuma dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru mbabwira ko umwaka wa 2025 usize mu Rwanda hari ibihugu bigera kuri 47 bifite ba ambassadeur baba mu Rwanda, nyuma y'uko hari ibihugu bifashe icyemezo cyo kongera ikibatsi mu mubano wabyo n'u Rwanda bikagira ambasade zifite icyicaro i Kigali. Muri 2025 u Rwanda ruri mu bihugu byagarutsweho kenshi cyane ku isi kubera imiyoborere yarwo, diplomasi, ubucuruzi mpuzamahanga bw'icyayi, ikawa n'amabuye y'agaciro, ubukerarugendo n'ibikorwa byo kwakira inama mpuzamahanga byatumye rero igihugu cyakira abarenga miliyoni 1 ndetse n'ibihumbi 150 muri 2024-2025. Mu rwego rwa diplomasi y'u Rwanda rwaguye amarembo binyuze muri ambasade nshya rwafunguye hirya no hino ku isi mu bihe bya vuba, ariko hakaba n'ibihugu byafashe icyemezo cyo gufungura ambasade mu Rwanda. Muri Luxembourg muri Werurwe 2025 nibwo hageze ambasaderi wa mbere w'u Rwanda Munyangaje Aurore Mimoza wahoze ari minisitiri wa siporo mu Rwanda. Nyuma yo gushyikiriza umwami w'iki gihugu impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda, Luxembourg iharariye rwagati mu Burayi, ihana imbibi n'Ububiligi, mu majyaruguru y'Uburengerazuba Ubufaransa, mu majyepfo y'Ubudage ndetse n'Uburasirazuba. Uvuye mu Rwanda ni mu ntera ya kilometero zirenga 6300. Iki gihugu ntikibarizwamo imisozi ihanamye kuko umuremure uzwi nka nef ufite ubutumburuke bwa metero 560. Gifite abaturage barengaho gato 670, kikagira ubuso bwa kilometero kare 2586, bivuze ko u Rwanda rugikubye inshuro zirenga 10. Hafi ya kimwe cya kabiri cy'abaturage ba Luxembourg ntabwo bayivukamo. Abanya-Luxembourg bavuga indimi eshatu zirimo Igifaransa, Ikidage ndetse n'Ikinya-Luxembourg, Luxembourgish. U Rwanda rwaguye umubano na Pakistan. Muri Mata 2025 u Rwanda rwafunguye ambasade nshya muri Islamabad. Ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu ni Fatu Harerimana. Kuva icyo gihe hahise hatangira imishinga igamije kuzamura ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Icyo gihe bimwe mu byari ku murongo w'ibyigwa harimo no gutangiza ingendo z'indege hagati y'ibihugu byombi. Hari kandi amasezerano yo guteza imbere ubwikorezi, ubucuruzi, ubufatanye mu bya politiki ndetse n'ubukungu. Muri 2021 nibwo Pakistan yashyize ambasade yayo mu Rwanda. Muri Mata 2025 ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano y'imikoranire yombi yo guhugurana mu bijyanye na diplomasi muri rusange. Ndabibutsa ko muri Nyakanga 2025 u Rwanda rwashyizeho ambasaderi wa mbere warwo muri Algeria, ariko atanga impapuro zimwemerera guhagararira igihugu mu Kwakira 2025. Ambasaderi Karegeya yavuze ko iyi ambasade yafunguye nk'umusaruro w'ubushake bwa politiki hagati y'ibihugu byacu byombi byo kwagura ubufatanye hagati yabyo bukagera ku rwego rwo hejuru ndetse no ku rwego rwa Afurika. Mu Ukuboza 2023 Algeria yafunguye ambasade yayo mu Rwanda nk'ikimenyetso cy'ubushake bwo kurushaho kwagura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ku itariki ya 3 Kamena 2025 Perezida Kagame yagira uruzinduko muri Algeria rwaranzwe n'ibikorwa byinshi cyane birimo gusura ishuri rikuru ry'icyitegererezo muri Algeria, National School of Artificial Intelligence, rizobereye mu byo kwigisha ikoranabuhanga cyane cyane irijyanye na Artificial Intelligence, ryigamo n'Abanyarwanda. Umubano w'u Rwanda n'ibihugu bitandukanye waragutse muri 2025 kuko Brazil yahisemo kugira ambasaderi ufite icyicaro mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi cyane. Ambasade y'iki gihugu iba muri Kenya ayo ishinzwe u Rwanda. Ambasaderi wa mbere uhagarariye Brazil mu Rwanda, Irene Vidagara, yavuze ko Brazil yifuza kwigira ku Rwanda ibyerekeye ubwiyunge no kubaka amahoro. Umudiplomate yavuze ko azaharanira ko Visit Rwanda igaragara ku myambaro y'amakipe y'iwabo. Ati mfite inzozi z'uko Visit Rwanda izagaragara ku myambaro y'imwe mu makipe y'umupira w'amaguru wacu. Dufite amakipe makuru
kuki tutagira imwe muri zo yambara Visit Rwanda ku myambaro yayo? Uyu mudiplomate yavuze ko impande zombi zizarushaho kubyaza umusaruro inzego z'ubuhinzi n'ubworozi zisanzwe zifatanyamo no mu bindi birimo ubukerarugendo. Denmark yafunguye ambasade yayo mu Rwanda muri Kanama 2025 igena Caspar Stenja Johnson ambasaderi wayo wa mbere mu Rwanda. Uyu mugabo ubwo yaramaze gushyikiriza Perezida Paul Kagame impapuro zimwemerera guhagarika iki gihugu, yavuze ko azashyira imbaraga mu kureba niba hari uburyo twarushaho guteza imbere ibyerekeye ishoramari n'ubucuruzi hagati y'impande zombi. Denmark ifite ambasade zibarirwa muri 11 muri Afurika hose. Uyu mwaka kandi ushize Gabon ifite ambasaderi wa mbere i Kigali wiyemeje guteza imbere ubukungu, umuco n'uburezi. Gabon ifite abanyeshuri barenga 2,000 biga mu Rwanda mu mashuri atandukanye. U Rwanda n'Ubusuwisi bisanganywe umubano wa diplomasi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu. Gusa Ubusuwisi bwahisemo rero gufungura ambasade i Kigali kuva ku 20 Ugushyingo 2025. Umunyamabanga wa leta w'Ubusuwisi ushinzwe ububanyi n'amahanga Ignacio Cassis yavuze ko binarebana n'iterambere ry'akarere bikanakomeza kandi ishusho ya politiki y'Ubusuwisi mu guharanira amahoro n'umutekano. Indi ambasade yafunguwe mu Rwanda mu kwezi kwa 2025 ya Pologne, nyuma y'uko u Rwanda rwafunguye iyarwo muri 2021. Tariki ya 13 Ugushyingo 2024 ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga yerekeye ubufatanye bwo mu kirere buzwi nka BASA cyangwa se Agreement Basic Air Service Agreement. Uburezi kandi ni inkingi ikomeje ubufatanye bw'impande zombi, kuko inama 22 ya Rwanda Pologne ku birebana n'uburezi yatumye hashyirwaho amasezerano y'ubufatanye hagati ya za kaminuza zitandukanye, kandi Pologne yakiriye abarenga 500 b'Abanyarwanda bigayo, bituma ari bo b'abanyamahanga benshi cyane bigaye baturuka mu gihugu kimwe. Magingo aya mu Rwanda rufite ambasaderi 49 bahagarariye mu bihugu bitandukanye na Consulat General umwe, bose bashinzwe ibihugu 147. Abahagarariye inyungu z'u Rwanda Consulat Honoraire ni 37 bashinzwe ibihugu bigera kuri 17. U Rwanda ruri mu miryango mpuzamahanga 200, naho ambasade z'ibihugu by'amahanga bafite ni 47. Hari kandi abadiplomate 31 bahagarariye imiryango mpuzamahanga 22 kandi bahagarariye inyungu z'ibihugu bitandukanye mu Rwanda, mu gihe ibihugu 71 bifite ababihagarariye badafite icyicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Bashimire mbifurize